će da da posljednji gol, taj će da pobedi. I Real Madrid daje gol! Time out! Šta radite to? Dani, danas učimo kako biti dobar drug. Ajde, svi lepo stanite. Tako. Koja vam je... Šta najviše mrzite? Strapere! Dobro. Onda, koja vam je omiljena boja? Plava! I na kraju, koja vam je omiljena voćka? Kruška! Dobro. Isto sad ne bi bili dobri drugovi kada vi isto mrzite i volite. Mogli bi se. Šta najviše mrzite? Košarku! Dobro. Koja vam je omiljena boja? Plava! Dobro. I koja vam je omiljena voćka? Jagoda! Isto sad ne bi bili drugovi. Najbolji drugovi. Ja častim pivo. Kamerman za nama. Drugovi se ne svađaju!